Zwino vhunga mushumo wanga u anga madekwana ri to bubela u swika hafha ri vhe ri khou vhonana na vhathu. Nṋe ndi khou nyaga uri ndi fhe mukomana wanga dokotela a ri swikisedzele kha muṋe wa vhoṱhe nga dzi ferese dzine dza bva kha maṅwalo. Tell me, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord God Jah Rastafari and against his anointed, saying, come, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. But blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. His delight is in the law of the Lord, and in his love doth he meditate night and day. Rastafari. Yes sir, yes sir. Zwino voice eyi ngabo wani mukomana wanga ri ḓo vha wanela uri ndi ya zwiḓivhi khou ṱoḓa mini, i khou ṱoḓa mare a thunzi. Ḓo vha rengela mare a thunzi hayi ḓo vulea. Blessed, don't ever, never ever touch the anointed ones. Can be dangerous. Fanywa vha lingedza u lwa na muthu o ṋangwaho nga mudzimu, ngori nangwe arali ni a vha farela mudzimu anga zwi litshi zwo ralo, mudzimu ene muṋe anga zwi litshi zwo ralo. Ndaa.